সাখামিয়া জরাও যতন কষ্ট মানো খাবাই থাঙো শয়তান অজারাও বেলাইनो সুযোগ নাও सिं जतन साखामिया बाय गिरिंजाकसे तामने हिनबा सिं अक्लाइजाक संसाराव तंगमानि बागै गोबांमा बरक दङ ताबुक फानो हामिया बाय सबा नाङै लेंजाक खातंमा पाइसुकजाक सुरिउइ दङ हाइपानो हामिया अ हामिया जराव नों साकनो क्लाइजाक मानखे तामख्लायनाय फाइलि सिं कथार एलाबागो नायलायानो काइतनि बरक साखामिया अङै दंफ्रबो पयतो बाय बाहायके तंखा साखामिया जराव काइतरो बाहायके खाबेरावै तंखा ते बनि सिंसासानो बाहायके लबै तंखा फारि सिं नायलायानो सिं साइमानो पलंखा कथमा गाहाम पिनेरनि बेरे पुइला फासिङो बनि जागानो केबो फानो नाय मागलाक ब काइतनि कथमा गाहाम आसिके पिरखा बहाय कथमा गाहाम पिनाय ते अबंगलाक ब गोबांमा वाना मा सिंसा सामुंख्लायग्या गोबांमा हामियारनो हामरिखा हिनखे बहाय बरक हामिया क्लाय दङैदेमान इ खाजाने बायरक पलबो हामिया क्लायख्या तामने हिनबा बबो खरकसा बरकबा संसाराव तंमाबा हामिया जतनो क्लायो सिंनुगो गलातिया साइनि तेराव आं तामो अङै नरकनि थानि सोकां कथमा गाहाम पिरग्रा आबो नरक सावै मानो आं हामिया क्लायमानि बागैसे आबो पिरजागो सिं अ जागावनोगो पल बनि साक हामियानो तलाव तनै काइतनि कथमा गाहामनो कुसुगो तिसामानि साकाव तनिमानि काइसा फासिङो फुकास तनिमानि ते काइसा फासिङो खातुंमुं तनिमानि सिंगरनोगो पल बनि साक हामियानो तलाव तनै कथमा गाहामनि फासिङो खाबेरामानि साक हामथुं हामियाथुं पल ख्रिस्टनि फासिं नाहारि तंमानि आबोनो बनो खाकसांरिवो सिंगरनोगो जतनो साक हामिया अङो गाहाम केबो फानो करि हाइफानो ख्रिस्टनि कथमा गाहामनि बागै खाबेरा सुकनानि वान सुकनानि फेरिङो तामने हिनबा साक हामिया आबो अंनायनो फियाबा सिं साक हामिया अङै क्लाय तंफ्रुवो पयतनो खिबियावै तंनानि नांनाय थैमुंनि किरिमुंनो हिलेग्रियावै थैमानि यागुलो ख्रिस्ट बाय मालान्यानि सुवारि रकनो नुकनानि पयतो क्लाय थैनि रकनो नुकनानि खातंमा निनि कस्तनो हुयुइ वानाया किरिया खातुंजाक माखांबाय तङैमानो थैमुंनो ख्रिस्ट बाय मालान्यानि दुगलाम हिनके ते काइसा गानाव सकफाइजाक लांमानोसे गोबां खातुंटाय हेनै आं खाकावो काइत्रसे मोसुं जागो हिनखे आसिक जरानो अमहायखेनो तंनानि हिनखे निं जब हाय अङै मांगलाक दे जब आसिके पयतो गोनां बनि बेलायखे कस्त मानमानि जरावबो बेबा कामाय थांमानि जरावबो बनि सागो बेमार कतर कतर मानजांमानि जरावबो बनि बिश्वास बाय बनि पयतो बायखे ब क्राखे बासाय तंमानि पयतो क्राखे तंमानि जतो साइमानाय काइतर सिनि अ हामियानो नुगो बसे आरो खिक्लायका हिनके काइदनि मुसुंमा मुंसासिक तंनाय सिंगाबनो नासिगि मांगलाक दे फियाबा सिं तिनिओ नासिगि मान्या गोबांमा ख्रिस्टानाव तिनि हुइजागैनाय असाइराक बाय मालाय असाइराक बाय नायजागै फायो ते गोबांमा ख्रिस्टानाव तिनि फलाकाथार हिनै नायजागै फायो फलाकाथार हिनकेनो काइतनि अंगानो आबोया निं सानायदि आबो काइतनि आरनि दे आरनिया आमजगै नायदि शयतानबो पहरनि सुवारि हायके फाइमानो बबो हामियानो हामरिवै मानो अक काइसा मयतुनारदि निं फलाकाथार बायसे तुइ जुलजागै दङ हिनखे निं आबोनो तुइ वानानान दे नांनो निं जे तिनि सिक जरा जिसुनो सुब्राय हेनि पयतो खलायमानि आबो फलाकाथार निं बाय तंमानि बागैसे निं हामिया क्लायफ्रुबो फलाकाथार निं बायनो दङ हिनखे डक्टर नायबो बिथि सायबो सुरिउइबो हामलिया हिनखे काइतनि मुसुंमानो गसिउइ मानानाय हामिया फानो अङै मानो काइतो ननो अमाहायखेनो तलांसिनाय हिनखे नों दानियेल हाय अङै मांगलाक दे दानियेल ते बनि किसिं सुं तामो साबा नाबुदखेन नजर राजानो बरक सावो अमाहायखे सिनि काइतर अहरनि सिनो फियकतुं फियग्याथुं हायफानो ननो आं मनग्लाक काइतनो से पयतो खलाय तंनाय हिनै सामानि हाय सिं साइमांगलाक दे फियाबा निनारो फलाकाथार तंतो तुइ निंते काइसा फलाकाथानो नायतुगै थाङो हिनखे काइतनि फलाबा तामो काइनै दे नों असायाव थाङै हामै फाइमाहाय आरोबो शयतान जिसुनि मुंनावै आसुकजाक बनि यागो क्लायनानि किरिया दे अको काइसा मयतुनारदि शयतानबो हामियानो हामरिवै मानो फिया निं जेसुकमानो हामै फायदि हामियाले क्लायफिनाय निं थैफिनाय आफुरले जिसुबाय मारे मालायनो मालाया आबो निंनो साइमानसिनाय पल ते काइसा जागाव सावो 2 Corinthians chapter 12 verse 7 तामोखे आं आसिक वानामा सिंसा नुकमानि बाय बेलाय कुंसुग्या तैखे आनि सागो सरपारि जाखा आबो शयतान बाय रहर जाकनाय बरखाय
ang kungsugui manya tike abo ano boi tongo Paul kabangma hamiano hamrika phia boni langmao kaitor kaisa sor parikha ni sau abo belai khe pen abo belai khe bono kosori khani sau abo tamni ongkha himale bo kungsugui manya tike bo soitan hai kungsugui manya tike kaitor amai khlai hani sau singoro nugo sini hamia ongmani ukologo kaitoni kaisa plan tongo singabono saimana nangnai ahanyole sing hamia klai fro kaitoni musong manose sing ma asairi nai tei bono khatungui ma tongnai thia sak jora bono nasingi poito khlaisugui ma tongnai khajani poito khlainirok ang jepuro khabai khukbai kaitoni samung tangai tongo o jarao ang kotorma kaisa bike accident ongoi ani khaklap deramani tongo aboni yakulo ang kabangma jagao doctor naijakha bithi kabangma jaga sakha haipano hamliya kabangma jagao ani bagai surikha haipano hamliya o jarao ang kaitor bai tebo close songkha ang kono dirofan kaitona singya kaitor ningano tamni omhai klaihini nini samung tagise tongke ningano tamni hamiao khiklaihini ang kaitono singya ang o jarao kaitoni poti kaitor bai setebo kiringsiwo o jarao se ang tebo secure feel khlaiya tamni hinba o sangsani khatungmani silai ayangnani khatungmase ane aro bangruk siwo ang o jarao thaisinai hinino khaberawi paijak tongmani phiaba ani o makhango khatungjak tei tongthokjakbo tongmani ani o khakla bisingo dukho kosto abo ang pogui thangmani tamni hinba ang theimani yagulo kaisa doga parongai Jisu Kristo bai malanyani khatungmase ani makhango khatungmung hamjakmung tei tongthokmung tubi phaimani ang o jarao se poito tebo raksiwo tabo gang kahamno tongo haipano ani kaisa bemar tongo abongkha migraine o migraine tei thangya abo tei hamnani nughoira abo anu jaga belai kheno tektorio haipano abo ani kaitoni samung bai poito bai mungsapano gadaljak korei asikno saimandi nini hamia ongmani uklogo kaitoni mungsa khe mungsa wanchung mung tongnai phaidike te khoroksa poito khlainani kokno nailayano 2 Timothy chapter 4 verse 20 erasto kurintho tongrukha trufimno hamia hwnei milito ang kabui phaikya Paul trufimno hamia hwnei kabui ma phaikya tamni hinba kaitoni musungma abo nongkha hwnei bo poito khlaikya bo suri uibo hamliya ongoino bo trufimno yakarima phayo trufim kaitono poito khlainai Paul ni logio samong khlainai Paul boni bagai suri phano bo hamliya jaga o sini hamia te hamia tamni hinba kaitoni musung mase abo hinke kaitor aboni bising tise tlangnani musung jago hinke abo bahike te hamnai ba kaitor singno bo bahike tlangna nai abo kebo phan saimia abon bagai kaitoni musung mao tongkheno sini bagai belai kahamong nai khoroksa poito khlainai tom hwnei South Indiani boni kaisa cancer ongkha doctor bono saka ningte beshi din basegla khenei botamo khlaike himale o je koyek din bo khatungui tongthogui thangka tamna hinba bo Jisu Kristo bai malanyani abono se belai khe khatungjak singom haikeno poito khlaini rok tongthai sing hamia jasapa nothon o hamiano bisingo tonoi saka o Jisu Kristo ni bagai Jisu Kristo bai malanyani je khatungma sini makhango sini tongmo sijana nangnai sing te khoroksa poito khlainano nugo Philippians chapter 2 verse 25 to 27 sini takhok Epaphroditus no norni thani rohana nangnai hinei ang wanchuka bo angbai baksa samung bokhlaikya angbai baksa nabo nanglaikya phia norok bai rohorjagoi ano subana bagai samung khlaikya bo norok bebakno khatangjagoi tongkha phia bo hamia hwnei norok khnamani bai bo belai wana jagoi tongkha haile bo hamiale klaijakno theitai tamokhe kaitor bono khairokha bono simia ano soda khairokha hake khabai riliya Epaphroditus tei Paul ni thanio kaitoni khairokma belai kheno kotor tei kusugo o sak hamironi slaibo kaitoni khairokma sini sakao tongkhangkeno ongsuka tamni hinba kaitoni o khairokma bai sesing mathangjak suguinai bisikse kopal gaham sing sini o sak hamiaungoi klai thangpano sing thei thangpano cancer ongphano sing theimani yagulo sing mathangjak nai abono sini bagai khatungjak nai belai kotor Timothy bo sak hamia tongmani sijak tongo 1 Timothy chapter 5 verse 23 ningwai sho hamia ongma bai tei buksa taningri
nini bohok hamnani bagai angor butui kisaningdi sing oro khok tangke saimano Timothy ni bohok hamya hinai phia borni o bohok hamya kono dino phano kaijini samono kebenglia kono dino phano kaitor bai kiringai je tongthongmung abo komilia khajani bairok ningbo ang botini omhanya ongna nangnai sing sengsaro tongmaba sini sak hamya ongnai no haifano sini poito sing khatungmano khibiawi tongna nangnai sing jisuo tongthogoi tongna nangnai paithak phasingo phadisingo kongno moito khlaileno dagat khoroksa jisu bai tongmani bokrosok khasi jagai yago kamdare jagai bisikse kosto manai tongmani bo jisuno sana nangmani Prabhu Jisu ningano oro nitiklai dihini phia bo tamo sahmale o sobrai ningano thangpuru ano moito khlai dihini si sawo mathangjak mani sini belai khe nangkhugo mathangjak mani se sini jottor slai kotorkuk Paul bai sila je projela sobjago afro borok wanayawi kriyawi kaitona se lowoi suriwo aboni maneno jasuk par porositi hamyang thun sing kaitor bai kiringai kaitoni mathangjak rono khatongoi sing tongai mano aboni bagai khabai thai kri kaitor mosung khangke hamnai kaitor mosung hangke hamyano tongnai abono boni mosungma kaitor nono teni nukhongno hamari khlaitun amen